دما خوش به بینرین هیجا ایروپین جنیسان 2022 جه روشان جه روشا سیشمی بویا رو گشترانی هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه امی جاره کدن هول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش به بینرین هیجا ویرانی او کم کجین لأوکراینی دهیلا که هر تم دروژه و سرکا جهانی ده جیو خواه بگیره موسکو هرچه قاسی پیک آلینا کم کجین لبوچایا جالی لشکرین وان و حاتیه کرن رد که لیدیمنین درکتنه هر تشتی با آوه که زلال نشانده ده چاپمنیا اوکراینی ده دیمنین تکیلداری که لیا پیک آلینا کم کجی هاتن وشاندن وزارت پاراسنه یا دولت نیبون امریکا پنتاگون جراغاند کو جسیان دوین لشکرین روسیین لحرما کیوی باج دهاتنه وکشاندن. لأوکراینا شری هیی دروژا خویا چلویا کانده ویرانی و کمکوژین لناوا خاکا اوکراینا روسیا و ولاتن روژاوایی آنینه پیشبری هف. سردوزگریا اوکراینا ادعا دکر کو 410 سویل لباجار بوچا یه هرما کیوی هاتنه کشتن بشک جوان ده گورین کومیده هاتن دیتن. لیره وبریا موسکو و یکی ردکه. هرچه قاسی روسیا و یکی وکه پرووکاسیون دبینه و ردکه جی لدیمنن جباجار بوچای تن وشاندن راستیا هایی نشانده ده. اف دیمنه که جباجار نافبوری هاتیه کشاندن. ده دیمن ده تی خویا کرن کو کسک لسریا کو کس نهی به بسکلیتا خود مشه. لریا دن آکیله که کنویا لشکرین روسیای هیا. دما کس نزیریا لشکرین روس دبه به چکن گرانتی آرمانج کرن. Українці, українки, усі наші захисники بالکشک و سر و کومار اوکراینا ولدومیر زلنسکی جی ددا خویانیا خود گوت بو ما چی سوجه کسی سر بسکلیت سوار بویی هبو. اف در جی باجار ماریوپول یدکه و روشلاتی اوکراینایه. لباجار تنی تشتا خویادی که ویرانیا کو جبر شر پیکاتیه. سر ارکانیا اوکراینا جی بیلانچویا شری 41 روزان آل دجی ارتشا روسیا اشکره کرد. لگوری وی 18,500 لشکرین ارتشا روسیا هاتن کشتن. 105 بالافر، 134 هلیکوپتر، 676 تانک، 1858 وسایط زرخی، 332 توپ، 107 پرگالن آویتنا روکتان و 55 پرگالن پاراستنا هوایی ین روسیای هاتن تکبرن. هروها 1322 وسایط، 7 کشتی و کشتین بلز این سوک، 76 وسایط سوتمنیه و 94 درون جی هاتنه بیکر کرن. Вооруженными силами Российской Федерации بردف که وزارت پاراستنه روسیا ایگور کناشینکوف جی جعالیه خواه بیلانچویا شرل اوکراینا اشکره کر. لگوری وی 17 بین سازین لشکرین اوکراینا هاتنه آرمانج کرن. حتی 125 بالافر، 91 هلیکوپتر، 394 بالافرین بیمروف، 226 پرگالین موشکیین پاراستنا هوایی دناف ده، بیتری 1000 تانک و ماشینین زرخیین اوکراینا هاتنه بیکر کرن. رایدارکی پای بلند یه وزارت پاراستنه یه دولتین یک بوین امریکایی گوت. روسیای جسیان دوی لشکرین خواهج دورا کیوی و کشاندیه. ام دبینن کو اف لشکر لبلاروسی تین کم کرن. به شرط کو ناوی وی نی اشکره کرن بر پرسکی پنتاگونج آژانسا آفپیر آخوی گوت. اف لشکر دبه کوجبو به هندان و لجهه کدن شربکن هاتنه وکشاندن. بلد دمك كو هزين اوكرانيا بشكل شهرين لباكوري كييف كنترول روسيا درخص ده كومكوجين بيك هاتيجي دي اشكره بون ديمنين لنافراستا باجري بوچ او غورين كومي جهان راكريا لسرلنگان سركماري اوكرانيا زيلنسكي سردانا هرمين باكوري كييف كروغوت و دمك وره هر همولاتيه كروس و
تواهی راستیه بزانه به سروکا کمیسیون یکیتیا اوروپای لین جی جبو هفدیتنا لگل زلنسکی بری خود ده کیوی. کۆمکوژیە لە باژارێ بوچایê yê herêma Bakurê paytexta Ukraynayê Kiev cîhan rakiriye serpiyan. Li herêmên Bakurê Kiev yên şer rûdayîne wêraniyeke zêde xuya dike. Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî duh serdana van herêman kir. Volodymyr Zelenskî di dema serdana xwe li cihên hatine wêrankirin geriya û derbarê rewşê de agahî wergirti. Що робила Російська Федерація в мирній Україні. Zelenskî pişt re ji rojnamavanan re axivî û wiha got li welatê min sivîl hatine revandin, îşkencekirin û kuştin. Wê dem were ku her welatiyekî Rûs bi tevahî rastiyê bizane ku kê sûcê şer kiriye. Serokkomarê Ukraynayê balkişan ser wê yekê ku ew ê diyar bikin ka kê komkujî li welat kiriye û ew ê ji raya giştiya cîhanê re rakînin û ev tiştanî ziman. Gelek delîl li ber destên wan hene ku leşkerên Rûsyayê bajarên aram wêran dikin. Zelenskî daxuya kirin ku ew ê bi sedan rojnamavanên ji çar aliyên cîhanî bînin û ji bo rewşa li Buça û bajarên din ên rizgarkirî yên Ukraynayê bibînin. Di vê navberê de bi belavbûna dîmenên komkujiya li bajarê Buça piştevaniyên bo Ukraynayê zêde dibin. In another unprecedented step, we're suspending the license. Seroka Komisyona Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen ji bo hevdîtinan li gel Zelenskî wê di nava hefteyê de serdana Kiev bike. Li nava cîhanê bertekin li dijî Moskowayê zêde dibe Amerîka dibêje ji bo dadgehkirina sojdarên komkujiya li bajarê Buçayê ew ê bi cîhanê re bibin yek. Brîtanya Bank li NATOyê dike ku tevahî pêwîstiyên Ukraynayê pêk bîne ji Fransa, İtalya û Danimarkayê jî gaveke din a pêkanîna cezayên li dijî Ukraynayê derket welatên navborî 75 dîplomat û sîxurên Rûsya ji welatê xwe dersnor kirin. Ukrayna dixwaze di nava hefteyê de cezayên hîn tûntir jî li ser Moskowayê bêneferz kirin. Ji nava Ukrayna û welatên Rojava li dijî komkujiyên artêşa Rûsya li bajarê Buça pêk aniye bertek zêde dibin. Вже почали роботу ще на вихідних з країнами Сімки. Wezîrê derveyê Ukraynayê Dmytro Kuleba diyar kir ku delîlên li Buça yê tenê rûyê qeşayê tê xuya kirine. Kuleba li paytexta Polonya Warşovayê di dema hevdîtina xwe ya li gel hempîşeya xwe ya Brîtanya Liz Truss de civînek çapemeniye li darxist û got. Ev yek nîşan dide ku divê cezayên tund li ser Rûsya bên ferez kirin. Cezayên nîvço êdî bi têrî nake. Ez dixwazim di nava vê hefteyê de cezayên herî tund li ser Mosko bên ferez kirin. We must support a free and democratic Ukraine in the long term. Serokwezîrê Brîtanya Boris Johnson bang li NATOyê kir û got hemû tiştên ku ji bo Ukraynayê pêwîst e bidine. Boris Johnson bi wesîleya heftê û sêyemîn salvegera damezrandina NATOyê daxuyan yek nivîskî weşand. Johnson diyar kir ku berpirsiyariya NATOyê ku li hemberî hewildana hovane ya ji bo bindestkirina gelê Ukraynayê her tiştî bide Ukraynayê. You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Serokê Amerîkayê Joe Biden dema ji eyaleta Delaware ve geriya Washingtonê ji rojnamavanan re axivî. Biden ji ber sûcên şer daxwaza darzandina serokê Rûsyayê Vladimir Putin kir. Biden anî ziman ku ew ê cezayên nû li ser Rûsyayê bisepînin. We are working with the Ukrainians, as I said, to identify Şêwirmendê ewlekariya Netewî ya Amerîkayê Jake Sullivan weke mêvanê civîna çapemeniye ya rojane ya berdevka koşka spî Jen Psaki derbarê şerê Rûsya û Ukraynayê de nirxandin kir.
سالیڤن دربارê komkujiya li Buça de got. Em berê gihiştibûn wê encamê ku Rûsya li Ukrayna sûcê şerpêk anîne. Agahiyên ku me ji bajar bi dest xistine, delîlên din ji bo vê yekê nîşan didin. Em ê bi cîhanê re bibin yek û hesabê vê yekê bixwazin. With the threat of military invasion of Ukraine, Di vê navberê de ji Fransa, İtalya û Danîmarka helwestên tund li dijî Rûsya hatin weşandin. Fransa 35, İtalya 30 û Danîmarka jî 15 dîplomat û sîxurên Rûsya dersînor kirin. Cîhan xwe ji bo şereke wêrankirî amade dike êrişa Rûsya li dijî Ukrayna li seranserê cîhanê asta lêçûna leşkerî zêde kiriye seferberiya ji bo vê yekê jî aliyê welatên cîhanê ve hatiye destpêkirin fikarên heyî zêdetir dike di nava 10 salan de qabaraya mûşek û bombeyên nuklerî wê ji 126 milyar dolarî derbas bibe. Ev jî tê wateya ku bazara mûşek û bombeyên nuklerî wê heta sala 2030 ji sedî 73 mezin bibe. Li gorî raporeke ku doh ji aliyê kompanya lêkolînên bazara hevbendiyê ya Amerîkayê ve hat weşandin, tê pêşbênîkirin ku bazara cîhanî ya mûşek û bombeyên nuklerî ji 126 milyar dolarî derbas bibe. Ev rêje dema ku bi 2020 re were berhevkirin, tê wateya ku wê di nava 10 salan de ji sedî 73 zêde bibe. Lêçûnên leşkerî piştî êrişa Rûsyayê ya li ser Ukraynayê zêde dibin. Şirketên lêkolînê ya bêngehîn a Portland pêşbênî dike ku lêçûn wê li gorî sala 2020 bi qasî 73 milyar dolar zêde bibe. Bi vê yekê re wê di 10 salên pêş de ji sedî 72.6 zêde bibe. Di raporê de hat destnîşankirin ku li gel zêdebûna lêçûnên tenduristiyê yên ji ber vîrusa COVID-19 ku bandor li tevahiya cîhanê kiriye jî, zêdebûna pevçûnên jeopolîtîk û boçeyên mezin ên leşkerî dibe ku heta sala 2030 ev reqem ji sedî 5.4 zêde bibe. Because of that order, government will only buy tech products that meet certain cybersecurity standards. Serokê dewletên Yekbûyên Amerîka Joe Biden hefteya borî ban kir ku bûçeya parastina netewî di asta rekorê de be. Li gel daxwaza serikên nuklerî yên biçûk ên ku dikarin bi hêsanî bikaranîna balafir û mûşekên bejayî werên bicihkirin, di raporê de tê destnîşankirin ku daxwazek ji bo nûjenkirina sê goşeyan nuklerî heye. Di nava wan de keştiyên noqîvan, mûşekên balîstîk, bombevan û mûşekên bejahî hene. Herçend SLBM ku cûreyeke nû ya fûzeya balîstîkî ya ku ji binê deryayê tê avêtine wê di sala 2022 de çareyeka sûkê hesab bike. Balafir û mûşekên bejahî jî wê di van sektoran de mezinbûna zûtir teşwîq bikin. Tevî Amerîkaya Bakur 2022 zêdetirî nîvê bazara gerdûnî kontrol dikir, rapor pêşbênî dike ku mezinbûna herî bilez wê ji herêma Asya Pasîfîkê were. Ev yek jî wê li ser bêngeha hewildanên Hindistan, Pakistan û Çînê ya ji bo pêşxistina cebilxaneyên xwe yên nuklerî pêk bê. Avustralya planên xwe yên bi destxistina mûşekên dûravêj li hember gefên zêdeyên Rûsya û Çînê li herêma xwe zêde kir. Wezîrê Parastinê Peter Dutton got, em ê ji bo biçekkirina balafirên şer û nûcenkirina keştiyên şer 3 milyar û 500 milyon dolarê Avustralya xerc bikin. Em ê parastina Avustralya li hemberî dijminên potansiyel zêde bikin. Konseya Hevkariya Kendavê dixwaze ji bo Yemenê çareseriyeke mayînde bibîne di civîna ku li Riyadê tê li darxistin de armanca sereke dawîanîna krîzê ye balyozê Konseyê li Yemenê El Munîher got ji bo derketina ji krîza heyê em ê li kêleka gelê
یمنی بن. باليوز كونسيا هفكاريا كنزاوي اليمني سرحان المنحر ديار كر كو دداوية رجا ششان آشيورين يمني دا كو لبايتخت عربستان السعودي رياضي هات الدارخستن دا حموم جران دا بيشكتنين جرينج هاتن بدست خستن. سرحان المنحر د كونغريكي روجنامافانيا ده لدار خزدا ديار كر کو گوتو بیش لگور برنامه جبر دیار کری بریو دچن و بنونرین وان مجارین کو د برنامه شوری یا حکومت یمن ده هاتنه بحث کرن را هفدیتن پیک آنینا. منحر دیار کر کو ده هفدیتنه ده لسر سیاست او لکاری و آبوری کجبو یمنش مجارین هری گرینگن و دیوالت بخسریه که اولا و باستقرار گوتو بشکرن. منحر بالکشاند سرویه که کجبو درکتنا جقیرانا هیی و لکلکا یمنیان راوسته او گوت هفدیتن و دروجا دیار کری ده بقده. بالیوز کنسای هفکاریا کنداویا یمنی ده دوامیا داخویانی خوده جبو روجناموانان افتشتانی زمان یمن راضی نبویا و نپجرین کل دروی سیستم آوان کو بشک یکتا و درشکرنا خوزایی یا نویزگاه عربی یا نیوگراوا عربیه بمینه. ده بریارداریا خردکرنا سازین دولتی ده شورک خرد هیا. یمنی هی نکشتن چارسریه که هیشی هن آستنگی و پرزگری کنه. حکومت ایرو بشورمندان را هفدیتن کر و لسر وان مجاران نقاش کرن. بله هرسا قزنجه که زیده یا ولاتین جهانی جهف دخه گوهرتنا افحوا او گرمه های زیده بخوره جبو گلک ولاتان ویرانی تینه نرخاندنین داویین راپورا IPCC یا نتوین یک بوی هاته وشاندن سکرتری گشتی نتوین یک بوی گوتری جی گوت تشتاتی گوتن و یا تیکرن جهف پر جدایه. بشاداویا ششمین راپورا نرخاندنی یا کودناوا سی کومین خباتی ین پانلا گوهرتنا آوهاوا یا ناو دولتی یا دناوا نتوین یک بوی ده بیکتی هاتوشاندن. راپورا بناوی کم کرنا گوهرتنا آوهاوای کوبالی دکشین سرکا حکومت و گل چاوا دیکارن باندورین هری خراب این کریزا آوهاوای بهیلن. ده جهلا 195 ولاتین اندام و هاته پجراندن. انجام راپور دست نشان دکن که امیسیون گازین سرایی ین گردونی دوی 3 سالین پیش ده بکیجه لوتکهی و پشترجی گر ام دخوازن جباندورا کریزی خلاص ببن دوی بلز داکوه. دراپور ده تیگوتن گر ام بکیجن نقطه که وحاجی و حتا 1005 حوجه تکنولوژیا کو کاربون جا اتمسفیر درخینه پیویستی که. راپورا کو به بالداری شهلا زانیار و کار به دستین حکومت وحاتی لیکولین کرن و ریبریا جیهان بگه کو پیشی لپاشروشه که پر خطرناک بگره گلک خالان لخوادی گره. در راپور دتی اشکره کرن کو گر تواهی پلانین جالی حکومتان وحاتنا آمده کارن نهاجی بکوین مریته و جیهان حتی داویا وی 100 ساله بقاسی سسی بهنوک دو پلهی گرم ببه. This report of the Intergovernmental Panel on Climate Change سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوترس دوهد جوینه که چاپمنی دا آخوی و گوت. جداهیه که مزن دناف برا تشتین که هن حکومت و شرکت مزن دبیجن و یا که دکن دهیه. به اشکرهی دروان دکن و انجامین وی دی گرام بن. لیکولینر دبیجن که بلندبونا گرماهیا هوایی حتی وان آستی دبه سدما پیلین گرمی ین بیمیناک با هوزا غدار و کمبونا آوی یا بربلاو لجیهانی. حشک سالی و گلک ولاتین مینا بنگلادش باندور دکه. بگوتنه که دنج بو که ام گرماهی دیک بهنوک 5 پلیده بسینور ببن پیوسته دناوا 10 سالان ده ام تجاری جگازا کاربون دی اکسیده یا بلاو کری زیده تر نهل برینن. بلی بینرین هیجان و چنین جهانی لیور بداوید بن حتی سبجاری کدن ورین پیشیا و بمین دناوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.